Parupang miarsa sarane mangkin lampur kuningayan titiang perhati pemakin carita radio Palembang radio mangkin malih irayo kalau punika gumanting lanturan buat pemakin tadi ya radio kalau rikala punika saking kali saged wonten punika sane ke pamuka oleh radio Halo marupa tetamanan sami kelintang bisa sayang keteletekan berkait lakone punika wih corakku nenten wenten sane nyamen pade wontenan lakone punika jati-jati asli do melapisan
mayasin keaslian indit lakonnya punika Yeah.
sakewanten sami Prasidha ngraukeun ngadi lakone punika. Oh iya dinenten sios wantah jampo sami istri-istri. Malika punika kangge biar pisan. Itu wantah itu diri malika sami punika kanton mertua leluhur anak istri-istrinya punika sampai punika mau mengatur langsing lajar. Napi malih istri-istrinya punika jati-jati mempergayang juga ayo minap punika wantah kesning widadari saking saking indah.